ikindi kintu cyo gutekerezaho ntabwo ari ukubatera ubwoba, twumvikane, ndi kugira ngo dufunguke tumenye ingaruka z'iriya ntambara ubutegetsi bwacu bwashoje kuri Congo. Congo nk'uko nabibabwiye ifite byinshi byo gutanga kuruta twebwe. Izaramuka ibashije kwivugana n'abo bazungu bakeneye imari ifite, twebwe tuzaburizwamo. Perezida wacu azahinduka nothing, kuko n'ubundi akazi ke kari ubukomisiyoneri. Congo riramutse ibashije kumanaginga gufatira M23 ibihano, M23 ikitwa umutwe w'abaterabwoba, umutwe FDLR ibaho, umutwe Al-Qaeda ibaho, ICC, kandi Congo yigeze kubigerageza batarasinya ibintu bya Doha, ariko biragaruka bikomeje gutya. Mwibuke ko nyine Congo ifite ibyo gutanga. Bararamutse bafatiye M23 ibihano bigira umutwe w'iterabwoba, ingaruka bizatugeraho sinzirimo muzumva, muzi liste tuzisangaho. Murabyumva? Ibi twirwamo, ibi byo kohereza udufaranga mu Rwanda, ibi byo kujya byose bizahita bihagarara. Ibi abantu birirwamo kuri space imwe kuvugira M23 fini, mubyibagirwa. Dushaka dukoresha ubwonko, ntago nshaka kubatera ubwoba, ndashaka ko dukanguka gusa tubashe kumva n'iki kidutegereje, noneho twitegure ntituzatungurwa. Twe kumva gusa ko ari intambara abantu bazaza n'imbunda, no, uduhano turi tekinike nk'utwo ngutwo dushyira igihugu hasi tutakoma. Nibuka 2015 abadiplomate b'u Rwanda birirwa mu makoridori i Burayi basabira Burundi ibihano, kandi ubundi bwaranabibonye aho byabugeze. Muraje mubone ko tutari strong. Nibuka iki kintu, Amerika iri muri deal na Congo yahaye condition kugira ngo deal zanyu zikunde, nuko mu nkubitiro uyu mugabo akava. Tuzabishobora simbizi. Icyo ni ikindi gihano gishoboka, kandi yaba ari ku mavi muyajyeho, nikizabe ko nikiba turagowe.